Retronauti s ponosom predstavljaju. Gledali smo, čitali smo, slušali smo, tražili i nešto zanimljivo da bi vam ponudili početkom tjedna kao mali prijedlog, a regularni podcast dolazi srijedom. Toga svega. Počnimo s našim prilogom preporuka. Ja bi u tom smislu počeo sa onim što sam ja gledao ili što sam slušao i slično. Moram se osvrnuti na nešto što je toliko, znači na Facebooku sam vidio reklame za taj film svaki put doslovno kad otvoriš Facebook vidiš reklamu za taj film, a film je katastrofa i riječ je o Monster Hunteru, koji je film napravljen prema igrici slavnoj koja postoji već ne znam koliko, ima 4 godine sigurno. Pa mislim da ta najnovija je 4 godine, ali to je franšiza koja je vrlo uspješna i u Japanu i sad i na zapadu, već ne znam, sigurno 10+ godina, ne želim bubati, ali sigurno sam da je barem toliko. I onda su nastavili sa tropom izrade lošeg filma koji bi pratio to, iako ne znam zašto, jer mislim da je igrica sasvim dovoljno popularna i bez tog filma, ali dobro. I onda u filmu ubace Milu Jovović, koja je već standardno, ja mislim, poznata kao trash film kraljica, ukoliko ih se pojavila od cijele Resident Evil franšize pa nadalje. Ne kažem da nije imala dobrih uloga u filmovima i sve ostalo, ali ovaj film je živa katastrofa. I još su ubacili Tony Jaa u film koji ja mislim da je totalno protračeni talent u tom filmu, jer čovjek je inače karizmatičan i stvarno ga imaš gledati, pogotovo u onim njegovim ranijim filmovima. Borilačkim, da. Da, i onda imate Rona Perlmana koji se doslovno pojavi onako prvih 3 minuta i zadnjih 15 minuta filma kao nešto. I sa naravno otvorenim završetkom koji je uglavnom, ono što mene smeta u cijelom tom filmu najviše, ajde, standardni američki tropi, naša vojska je najbolja, mi možemo sve, iako ih tehnički 90% poumre do kraja filma. Ali Mila Jovović koja počne baratati hladnokrvnim oružjima koja su pretjerane veličine i sve ostalo i to nauči onako u roku od, ne znam, par sati, toliko da može ubiti čudovište od 20 metara sam, i onak, why? Dajte mi objašnjenje kako vi stvarate te munje, šta se tamo događa, da ne kažem da priče, razgovori, dijalozi, sve ostalo nesuvislo do kraja. Mislim, znam da se sad ne bespotrebno zapravo živciram oko toga, jer film je po igrici i ne možeš ni očekivati ništa više od toga, ali baš toliko loše u današnje vrijeme. Što se tiče igrica, ne znam da li Monster, iskreno nisam nikad igrao, iako me ovaj Monster Hunter World zanima, ja ne znam da li ta igra uopće ima i radnju kao prvo, ali okej, stavimo to na strani. Mene dvije stvari želim samo reći na tu temu. Prva stvar je, zašto u bilo kojem filmu koji adaptira igru, bilo koju, ili ako se radi o liku iz crtića koji ulazi u dugometražni film, zašto uvijek naprave onaj motiv toga da ljudi iz stvarnog svijeta dođu u taj ili obrnuto? To je toliko lijepo. Da, tamo sam htio nastaviti s time, onako priči. Why? Je to bilo nužno? Zar nisu mogli početi, ako su već to radili, da su jednostavno u tom svijetu i to je to. Nismo glupi, znamo da nisu na planetu Zemlja. Mislim, to mi nikad neće biti jasno. I onako već, znači, gledaš inherentno šašav film, jer se radi o divovskim čudovištima i divovskim oružjima koji su anatomski nemogući i okej, dobro, u fantasy svijetu su. Ne trebam dodatno objašnjenje da eto postoji stvarni svijet Zemlja iz kojeg stvarni zemljani upadnu u neki drugi svijet. Čemu? Zašto? Baš to, dakle, apsolutno. Nepotreban element koji onak doda na film dodatnih 20 nepotrebnih minuta. Otprilike 20 minuta sam istršao, sam zaspao. Jer ja imam osjećaj da zapravo nisu znali što bi napravili s time i onda su onak napravili taj najgluplji klišej koji se može napraviti u filmu. To je baš glupi klišej.
Zašto ne naprave animirani film, recimo? Ako već moraju adaptirati igru. Dobro, iskreno onak, da je animirani film preuzeo bi ga Netflix i ispao bi katastrofalan, tako da neka hvala, ok. Može i to. Samo da su priču okrenuli da nema tog cijelog dijela, da ona ne mora biti marinac koji je došao iz stvarnog svijeta, onak, i mislim da bi film čak šljakao, još jedan fantasy film bilo bi puno gledljiviji nego ovo što smo dobili u konačnici. Pa baš. Znaš šta, samo ću kratko reći jer mislim da je to jedna zasebna tema adaptacije videoigara. Ja ću samo reći da su adaptacije videoigara potpuno nepotreban fenomen i ne znam zašto pokušavaju dalje jer meni je sasvim ok da igre budu igrama, filmovi budu filmovima i ne treba mi dokaz da su video igre umjetnost i da ih onda pretvoriš u film i na taj način i dokažeš kako su oni nešto više. Igre su igre i dok su igre super su filmovi dok su filmovi također su super. Ne treba mi taj kompleks manje vrijednosti. Pa ja čak i nemam toliko problema sa adaptacijom dokle god adaptiraš nešto što ima priču. Ali kad kreneš u adaptaciju nečega što nema priču, nego ima osnovni koncept oko kojeg se nešto kreće i onda ti pokušaš napraviti priču i još pokušaš to ljeno napraviti, zašto? Zašto jednostavno ulaziti u to? Imam osjećaj da neko treba oprati neke novce, pa rekao, ajde pa riješimo to i gotovo. Očito. Druga stvar na koju sam se htio svrnuti, koja je bila čak i pozitivna, iako sam u početku krenuo sa negativnim komentarima o tome, je WandaVision koja je završila. I to jest, baš mislim da je ovaj petak bio završetak i sad neću ići spoilere kao takve, ali mislim da su napravili zapravo jako dobar projekt sa WandaVisionom. I jako je zadovoljavajuće za pogledati taj cijeli film, taj cijeli serijal. I likovi su dobri, i glumci su dobri, i produkcija je zadržana na razini na kojoj bi trebala biti, što nije slučaj sa serijama kada ih se radi na takav način. I jedino možda ta cijela ubacivanje priče o vješticama u taj svijet, onak mi je malo, jer doći će vrijeme kada će Marvel svijet jednostavno biti prezasićen sa svime i svačime. I malo će biti ljudima teško pratiti s vremenom. Ovo će biti sad veliki test, prositi što te prekidam, ali ova multiverse struja u kojoj se sada Marvel kreće, to će biti jedan veliki test za njihovo gledateljstvo, jer do sad iteracije novih likova i tako dalje su bile stvar isključivo u stripovima, gdje nije bilo čak niti stvar sa paralelnim svjetovima, nego ne znam, Captain America nije nužno bio jedan lik, već bi štit i masku preuzimao neko drugi. I samo to po sebi će biti jedan test za publiku, a da nakon što odu sa Doktorom Strangeom i Multiversom i svima ostalim i sada sa novim Spider-Manom, gdje će biti 3 različita Spider-Mana, vidjet ćemo kako će mainstream publika na to reagirati. Da, recimo, veselim se sada ove serije što treba izaći sa Winter Soldierom i Falconom. Čini mi se kao zanimljiva, baš ono full akcijska serija, ništa toliko posebno, onak ništa što će, iako onak sudeći po ovome, mislim da možemo očekivati poprilične zaplete čudne u tome svemu. Što si nam ti gledao, što bi nam preporučio ili ne bi preporučio? Čini se da sam puno toga gledao, zapravo je skoro pa više od 2 tjedna. Pa se nakupilo. Gledao sam hrpu dokumentaraca. Prvi dokumentarac koji sam gledao se zove Made You Look, A True Story About Fake Art. To je dokumentarac na Netflixu. I rekonstruira događaje o najvećoj prevari u svijetu umjetnina, tamo negdje ranih 2000-ih. I luda priča. U to vrijeme je to bio, ne znam da li je danas, a u to vrijeme je to bio, što se svijeta umjetnosti tiče, daleko najveća monetarna prevara. Ukratko, što se tiče američke umjetnosti u 20. stoljeću, američka umjetnost u 20. stoljeću je tek u 20. stoljeću dobila na, ajmo reći, vrijednosti. Dotad su njihove galerije cirkulirale
europske strane, autore i tako dalje. Međutim, tamo srednjih 20. godina je postala popularna ona apstraktna umjetnost. I ono što se dogodilo je da dobar dio tih umjetnika je postao popularan čak i za života. Tako da je njihova vrijednost njihovih umjetnina vrlo brzo dobila na cijeni, ali isto tako bila onako strogo katalogizirana. U biti ono što se dogodilo, da ne duljim, je da ranih 2000. godina u jednoj od najprestižnijih galerija u New Yorku, čini mi se, čiji je vlasnik, ako se ne varam, otac od Armie Hammera, teški prevarant. Došla je jedna žena sa izgubljenim autorskim radovima tih slikara i došla je jedna od najvećih stručnjakinja. I na neku foru, ono što je zanimljivo u dokumentarcu je da od početka do kraja nije ti jasno kako ta žena koju su prevarili, da li je ona bila prevarena, da li je ona bila s njima u kompi, da li je ona bila jednostavno toliko glupa i naivna, kako, zašto, znači uzbudljivije od Oceanovih 11, valjda. Znači, nešto nevjerojatno. Na kraju, to je dokumentarac, tako da mogu spojlati, u biti, ispada da je za sve kriv Kinez, koji je prošao umjetničku školu, a u kineskoj ne umjetnosti, već u kineskoj kulturi od drevnih vremena, imitacija je najveća razina laskanja. Oni dok vide nešto što im se sviđa, sad generaliziram da se niko ne uvrijedi, ali to je istina, jedna od najboljih stvari koje jedan učenik bilo koje vrste može napraviti jest reproducirati autorsko djelo do kraja. I znači, taj Kinez koji je bio ogorčen jer se nije mogao proslaviti vlastitim radom u Kini, iako je u Kini bio je respektiran, živio od svoje umjetnosti, preselio se u Ameriku, nikoga nije šljivio i krenuo on tako reproducirati. S tim da nije reproducirao samo slike, već i potpise. I uglavnom, da, zanimljivo je, pogledajte, ogromna lova se utopila u tome. Wow. Gledao sam serijal dokumentarni koji je prije par godina izašao, pokupio hrpu nagrada, zove se Five Came Back. I to je dokumentarac u Drugom svjetskom ratu, ali ne na onaj način na koji mislite. Radi se o filmskom dokumentarcu o filmovima, gdje je kada je Amerika trebala ući u borbu protiv sila osovine, a 5 eminentnih redatelja filmskih tih vremena je stavilo svoje karijere na pauzu i dobrovoljno se javilo u vojsku kako bi snimali propagandne filmove i jednostavno sudjelovali u mobilizaciji, jačanju svijesti protiv Njemaca i tako dalje. I to je vrlo zanimljivo zato što su uzeli jedan dosta onako odmjeren format gdje se radi o 5 redatelja, 5 legendarnih redatelja, znači John Ford, William Walker, John Huston, Frank Capra, George Stevens. I tih 5 redatelja je onda preuzelo u dokumentarcu 5 naših današnjih modernih redatelja, pa imate Stevena Spielberga, Coppolu, Del Tora, Kasdana i 5 modernih, legendarnih redatelja priča o životu tih 5 redatelja koji su otišli u rat, kako ih je rat promijenio, s čime su se sukobljavali, o prirodi propagandnih filmova. Nije sad da je crno-bijelo obojano sve, već propaganda je propaganda, iako je ovo bila propaganda u jednom pozitivnom smjeru, gdje su se ljudi morali mobilizirati da bi se uništile sile osovine. Međutim, isto tako ne biraju riječi kad je riječ o određenim negativnim aspektima tog pojma. Dosta zanimljiv dokumentarac.
što još? Mislim da smo iduću stvar oboje gledali, to je Resident Alien. Pa reci ti Resident. nešto o tome, da ne pričam ga predugo. Pa Resident Alien je serija koja zapravo prati nešto što možda nije toliko novi koncept u tom smislu, dakle vanzemaljca koji se sruši na zemlju i onda pokušava živjeti među ljudima. Sad živjeti je ovdje onak malo pretjeran pojam, ali dobro. Ali mislim da seriju čini posebno upravo glavni lik Aliena kojeg glumi Alan Tudyk, o kojem ćemo i razgovarati u glavnoj temi podcasta. Ali kako taj čovjek može glumiti takve neke posebne likove i koliko ta deadpan dostava šala koje su neduhovite zapravo, ali u cijeloj situaciji postanu. Ne treba, dakle, riječ je o setting je neki mali planinski gradić u Americi. Negdje na sjeveru. Da, i doslovno onak svi ljudi su toliko čudni koji žive u tom gradu, svi imaju neke svoje probleme s kojima se nose, niko nije normalan do tih krajnjih, da bi se moglo reći da se čini makar normalan. Aha. I onda on još uđe tu koji između svih njih iskače još dodatno tome svemu, ali on je uvjeren da on odrađuje posao savršeno i da niko ne sumnja u njega. I tu ima cijela hrpa subplotova koji se događaju, ali Tudykova izvedba je nešto fantastično. I stvarno preporučujemo Resident Aliena da pogledate, jer serija je stvarno feel good stvar koju možete pogledati, jer tako dobro miješanje ne samo humora nego i gora, ali čak i ozbiljnih tema u koje ulazite i do onak comic reliefa i parodija koje su na najboljim razinama komedije iz 90-ih kasnih i takvih stvari, stvarno preporučujem pogledati sve. Da, to jer ja kad sam vidio prvi put trailere, mislim da mi ga je Silvio čak i poslao, onak, ovo će završiti kao savršeno nešto ili kao nešto katastrofa. Drago mi je da je išlo na ovaj dio, da će biti odlično sagledati. Da, nadam se da neće otkazati, s obzirom da je na Sci-Fi kanalu, onda neće otkazati nakon prve sezone. Sci-Fi je nažalost poznat po otkazivanju brojnih serija i zadržavanju zapravo loših serija, što mi nikad neće biti jasno, ali dobro. Nadam se fakat da neće otkazati, jer vrijedi gledati Alana Tudyka u takvoj ulozi, jer što ću i kasnije nešto malo više reći u podcastu sam.